a motho motle re a kgona ho sebedisa tšhelete tšhaba se setso la re ka bua taba ya bofutsana ke a tseba bofutsana boteng empa motho o kgona ho reka khoto ka 60 randa I reke a ntshe tšhelete a ilo reka khoto ho na le mo bia khoto e leng 60 ho na le mo teng khoto e leng 75 empa motho o ya khona hore a ntshe a ilo e reka hodima tšhelete e le siwa kana kana ha ke re bueng ka tabena ena e re kgonang hore re lo reka hantle fela re reke jwala mo batho ba buturisang hakana banna mashome a tsheletseng ka be motho ke reketse bana mo tamatinyana ka reka eiyanyana ka reka phofo ka reka eng ka kwala ka etsang hore bana ba je ka tlung ba roba le ba jele re a khona mo le phelang teng mono jalo ka jwala bokale jwala banna bo rekwa ka bokae hobane re a tseba makeisheng a rona batho ba bo reka hona le batho ba bo rekisa le bo reka ka bokae ne bo motho motla re bue le wena ha re bue le wena hela ke bona mohlolo ai ndate motawun ke nna Paul Makau ka mona ka Durban Reservoir Hills la peng ke kwana boiketlo re reka 60 ranta biri ilengwe ka ranta tse mashome a tsheletseng motho batho ba e kgona tšheletena batho ba kgona hore ba e reke ka ranta tse mashome a tsheletseng wa utlwa moshaneso o ka mane ka Durban e re tekeng ke mo mamedi mo yang ngolletseng mona ho WhatsApp ya Lesedi FM e re ke bone kwano he motho motle ke elo e re ke bone ke tle ke etsa hore na e re ke bone na ke a feta ka mono he mo mamedi hona le batho ba tsama ba reka bathong o fumana motho a re ke o reka ka ranta tse mashome a tsheletseng ka ranta tse mashome a supileng ndate Motaung rona mona mo re leng teng kopis re reka ka 70 rand re reka ka diranta tse mashome a supileng khotho fela ya biri 70 ai ndate Motaung re ka matlantlang stains res ba bashimane ba phela ba ibetsa ka ranta tse mashome a mahlano 50 rand Delmas ndate Delmas ka mona ka botlenga ho batho ba tsebang ntho tsa bona bashimane ba skafa re ifumana ka ranta tse mashome a mane ho thwe ke bashana ba skafa bashimane ba phelang ka tsela tsa bona e re ke fete ke tle ke shebe kwano ka Villiers ha o file bo free the money teng ke ranta tse mashome a mane batho ba khona ba ya intsa tšheletena ba reka ba patala ka fumana mo mamedi mong a re Freenageng ndate Motaung ka Freenageng biri ke 50 rand can ya teng ke 25 rand ha lo re jwalo o batla ho nwa o batla ho iphumana o nwele khore jwala bona buile ba re qa metsong ho wena mona o ntsha ranta tse mashome a mahlano ntate o betsa pokotho hona le bashimane ba skhatcha ba tsebang taba tsa bona hona le bo outsi ape ba skhatcha ba tsebang taba tsa bona hane re le bona jwalo re ke hlai ka Sharpeville mamela ntate Motaung Sharpeville case ya di bia tse 24 ke 800 rand Sharpeville case ya di bia tse 24 800 rand o enka ka pa wa tsama pa racing tate ho bapallwa ho 40 35 ho tswa ba o shebile hantle mahlong le 50 ka nna ipatala Northwest ranta tse mashome a mane mme hona le botlolo tse ding tate tse turang hampe haholo fela re a patala ntate re nyoruwe o tsho jwalo o re nyoruwe botshabelo case ya bia botshabelo ne ya di bia ke 500 rand ba re wa enka kapa wa tswa haibe o batla botlolo haibe he o tloa mono haibe o etsa tshwantsusi 105 ranta ke bona ke ama botlolo ano kaofela hona o bolela hore ke 450 ba o betsa ona temono o sia o santsane o sia re tlo khutisa mabotlolo wa bona ke le Lesedi FM motho motla dumela metsotso le shomale metso mena ntle fela pele o raya pele ke ne ke batla re ke re bue fela ka ntwe Zamdela ntate Motaung Zamdela 90 rand botlolo
wa enka kapa wa tsamaya ba o botsa bara ke re mona o batla ho nwa o re tshotho ba tshojalo za mndaba a ke re ro nyoruwe jwale he a ko tlose lenyora ka 90 rand zamdela 90 rand botlolo fela mo mama di abesar impa ntate mteung ha re batlo patala Eskom ha ne ke sa imono ngwane so na ke ipuela fela ka taba ena ya tšhelete hore ka mo re gona wena ko wena mo mama di hlaisitse jwala re impa re tloya ho patala 420 so Solomon ha o batla case are e mong ne ke tswa reka maobane ntate 55 rand ke tla etsa jwang ibile ba o naya yona e bata o ntse o sukudisa ba re o tswe o tsamaya ba maponisa tla fitla o ska ba tina ka o ba botsa rena ke bokae Pretoria Mamelodi 50 rand ha o botsa hore le tura holo ba o tibela ba re tswa o tsamaya o ska tla re tina mo ska ha o sina tšhelete o sina o botlo re tina mo no batlana le ntho tso tswang hore ha ona tšhelete ya tsona Volmarans lona temono 50 rand Kimberley he bana ke fumana mela Kimberley ntate mtaung ke 60 rand ba re J Fadet of J Khan 8 ba re Kimberley ba ruena J Fadet of J Khan 8 on Scope Joe 8 utswe ibile ha ba batlo ntso ba botsa thabang hore na o tloetsa ba ro ba senyetsa nako ntate mtaung mona Soweto mona ke 50 rand 50 rand and o fumana hore 50 rand ngena botlolo e re ke motho a sena mburigo etlo wa kwana man man ba mo mamedi wa lesedi FM re ke tleke kwa le heta ba ina hemna botlolo ya straight ha o reka straight mamela heta ba kore ha o ro jalo betsa straight 750 me wine ke 350 e monga ba hla hape le ka clearance ntate ho jalo fela ka man ka phahameng a re ka mono jo ntate Motaung bophelo ke ntwe thata athi e re tekshebe ba re sniffy a se rekiso mamela thabang ba re sniffy tip ya teaspoon ke o re ke boka sniffy sona tip ya teaspoon ke 10 rand hello o etsa o batla ho tla sniffy he tip ya teng ya teaspoon ke 10 rand ba re tsa mo timula fela rona fela o re tia la hlele mina ntho tsa o di tla loka ska ntso o robotsa